O te fia whaawhenua I atu I lau whaafonga angele nei tae au malo le soifua manuia. Usi mea lau whaafonga tala fōala Radio Samoa. Fito tesi lua pasene o le a si I ai pe whaau popotu pe tangata tala penisiona, tangata o lo maua benefiti, whaape ai ma whanau wa onga. O le whaasila silanga lea mai le malo ana nafi ma ua whaiai ina ia whaafetau I ma le alu I lunga le inflation, po o le alu I lunga o le tau o loa ma au nanga whaatusa I le whaifu o le malo si ango le tupe. Ma o le afo ina sawi le aso na whaelo mai ai le Stats NZ, e se fulu lua pasene lea na alua I lunga le tau o mea ai, e peo na whaamawina I le masino Februari. Ma o se si itanga tele lea talu mai le afe iwa se lau valuiva. O ne swinga wa ta ua le pale mia Chris Hipkins, o lo sawi tutono le bread and butter package ina ia fe soa soani I ainga, ma le tau ngata o le tau o le soifuanga wa iai. E tu sa malitasi tesi wha miliona tangata New Zealand le amanuia I le nei swinga. Ma o se swinga foi, o le aloa ia whaatasi ma le si itanga o le tutongi maa walalu, I le aso mua o le masina asau. O lona winga mo le unungali o le o maua umala ua supa, o le a whaopopo le se lau ma le tolu tala I le lua vai aso. Ai onos fulfitu tala whaopopo mo le tangata I to atasi o lo tala le pensiona. O tangata tala benefiti e iei whanau, o le a whaopopo le isi wha se ful tala I vas fulwono sene I le vai aso. O whanau wa o fo I olo o hanga waa I le alauni wa ta ua le student allowance, o le a whaopopo le isi luas fulu tala, ma e whaapea fo I student loan living costs. O tu peta mai te o lo maua ta ua working for families, o le a fo I o le a alu I lunga. O le bread and butter o le a whaalua I le malo, le lua piliona, e se mai le se lau valus fulwiva miliona, le a fo I a alua ia I le masina fo I suinga o le child care subsidy. O le tele o ta recycle, e toe umane lava wo o le nofuanga o lo la fua iai, ai le o toe whaau ngā. So enga le fair go, ua maua I le tele o la pisi o lo au ina mai bins, ua whaapitoa mo le recycle. Wa na le mau o le teime ta uai o le recycle, pei ta ia le o mawhai o na toe whaau ngā, o na e filongia maisi la pisi. Ua maua I le fair go, o le to a tele o councils, ua toe mo le mau, pe ama le vangu se fulu pasene o la pisi recycle, lea e toe la fua I uma. A o tu o iaia ni se le o lava le tutu ma losi o councils e una ia tangata. Ua whai mai se le council Nelson, e le o councils a o tangata. Ta uai fo I o le taimi o le a wha le isi taimi na moli ma winai, le te le o bins recycle na avatu wha atasi e maisi la pisi, e le oni recycle. Ua whai mai ai mal so enga, e le o whai e tangata le ngā luenga o le wha avasenga le le o la pisi recycle. E tau ngata te le tau o lo tu e wha avasenga ai. Ma ua sangwai ma le tala o lo o matua I lango e councils o ma le whainga o lo o whai ai atunu I whafu. Le o lo tutongi a tingi whangu to I whafoi. O se whainga o lo o whaatali le malo, I sana whaai ungaloa ia. Nga I le malo e whaafitai ia I le tau ngata o le soifuanga, wa tolo po, pe le whaatau nu inai ma nisi o ana polo keti. O le whaasinasilanga mai le palemia Chris Hipkins ana nafi le ana au mai gai le bread and butter package, wa sa wai ma le tala o le tele o isi ngā luenga na fua o le a le ma whaiona whaatau nu ina. Ona, o lea ua ave le whaamua mua e fesoasoani ai tangata ono le tau ngata o le soifuanga. Sau no le palemia e le o whaingo fia e le malo le tolo po o le tau fia o nisi o ana ngā luenga. Pei ta iwa toi fetu una I le malo la na whaamua mua e ave le toi whaalele yo mea na whaalea ngaina I le wha. Whaapea tau ngata o le tau o le soifuanga. O le telo polo keti mga luenga na fua, o le ua toe tuu pe tolu po, o le vaenga o whela ua inga. O le clean car upgrade le afu iwa le ai, sa tu e alwai le 5 bonus ful valu miliona po o tu penei. E tu ina tu I tangata e una I ai le whaatau ta avale I titi le whaalanga ino le si o manga mai kasa o ona. O le afu iwa tu atu I tua le container return scheme, le e tutongi ai le luas fulu sene, pe a whaafu I le tingi whangu. Wale ai mai fo I le malo, e whaatu la fono ina le se fulu wono tausanga, e mawhaiona pālota mo le whainga pālota. O ni toe whaatu langana wa te e nai fo e pāle mia whaamtalanga, ua le ai se whaamua le malo o ave I suingo le tau. Ua mo o mia e yuni se ngā yo inga vave, ale Auckland Transport aile I yo o I se tūlanga I whasi o tiai se ave pasi. O le tala sanga le ana nafi a yuni e lua, New Zealand Council of Trade Union, ma le First Union I le mai asa wai o le tala, o le tatui to low o le ave pasi Mount Roscoe I le afiafi la to na I whaato a umatu. Ua mo o miai e yuni le tū malosi mai o le Auckland Transport, e ala I le mautinolo o le leimea po e ata I lunga o pasi. E le ngata I leo le whaatonunga o lo whaasasai o na tele se whetota inga le ave pasi ma le pasisi, e le mana o e wha o ngā le hop card,
Ma o se tasi no mafua anga toi tuli loa i tangata ave pasi mo su fai. Fai mai ai uni, e le oto iei se taimi mo ni tala noanga a ua mo o mia se ngā yoinga. O na ele ngata o le saunga le mua ave pasi, ai ele o fai ngofia fo i o le tau sue ni ave pasi. I tala le news ha, o lo tali mai ai le Auckland Transport ma faa ai loa, o lo o ngā lulu e nei ma leo leo i su enga, ma o lea fo i o lo iai mea po e ata i lunga o pasi. A tala muli muli, pa ule lango lango mo pati te tele le National ma le Labour, ai sawi luma le Greens. I le palota fa apolokiki le One News Canter Public Poll na fa alawi lo mai leso na nafi. Lua pasene wa pa ua le Labour fa atu sa le masi no Januari, ai tolu pasene le pa ua le National. Fa pasene le mawalunga walwa i lunga le Greens, a o le acte na o le tasi pasene wa fa au popo. A fa aliliwi no fo le mauta, o le iunga mawai le Labour ma le Greens no fo e ono se fulu, ma olona winga la ua te mo o miai le pati a Maori. Pei tai mo le National ma le Act, e na o le 5 no fua, ma e le o mawhaieo na fau se whainga malo. Ai mo le pale mia mana na o iei tangata, o Chris Hipkins wa wha au popo le isi wha pasene, ma wa ia mawai nai le 2 pasene, a o Christopher Luxon ua pa ui le 10 pasene. O le palota le neina a waiei le tasi afe ma le lua tangata, ma o le ana whai ai lunga le telefoni wha apea online, i le vai aso taluai. Tala nao le nei tae au, manuia tele le nei aso.